За 3 дахь хуудас. 사명의 차이를 인정하는 것이 중요하다. Би ч төрүүлж яваад байгаа юм уу? Бидний ихтэй өөр юм 바울은 болоо. 사명을 얘기하면서 이렇게 얘기했습니다. 사명을 얘기하면서 내가 받은 사명 나의 달려갈 길이라 이렇게 얘기했어요. За Паул үүргээ явахдаа те миний урагшаа явах зам гэдгүү үүргээ хэлсэн. 여러분 보세요. 하나님이 나에게 받은 내가 하나님께 받은 사명이 있다면 저 사람이 하나님께 받은 사명도 있다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл би Бурханаас авсан те Бурхан надад хариуцуулж авсан ажил үүрэг байгаатай адилхан миний нөгөө хүнд ч гэсэн Бурханаас авсан ажил үүрэг байгаа. 하나님께 사명을 받지 않은 사람은 존재하지 않아요. Бурханаас ажил үүрэг аваагүй хүн төрлөختөн байхгүй. 내가 사명을 모를 뿐이에요. Өөрөөр хэлбэл би тэр Бурханы өгсөн үүргээ мэдэхгүй л болохоос биш. 그리고 자기가 사명을 모르면 그 사람은 하나님의 뜻과는 정 다른 길을 살기 때문에 하나님을 대적하는 거예요. Тийм учраас Бурханыг мэдэхгүй учраас Бурхан надаа ямар үүрэг даалгавар өгсныг ч мэдэхгүй улмаас Бурханд эсэргүүцэж амьдрахаас өөр аргагүй гэсэн үг юм аа. 그래서 바울은 나의 사명, 나의 달려갈 길이라고 얘기해요. Тэгээ миний урагшаа явах зам Бурханаас авсан ажил үүргийг тэгж илэрхийлсэн байгаа. 마이웨이 나의 길이라는 거예요. Өөрөөр хэлбэл миний явах зам. 그래서 자기 길을 발견하고 자기 사명을 발견한 사람은 남하고 비교하지를 않아요. Тийм учраас өөрийнхөө явах замаа олсон хүн Бурханаас надад өгсөн ажил үүргээ олсон хүн бол өөрийгөө бусадтай харьцуулдаггүй юм аа. 그리고 다른 사람하고 경쟁하지를 않아요. Тийм учраас бусадтай мөн өсөлдөх сэтгэлээр ч ханддаггүй юм аа. 왜냐하면 다 가는 길이 다르기 때문에. Яагаад гэвэл бид бүхний өөрсдийн явах зам өөр учраас 받은 일이 달라요. өөрөөр хэлбэл Бурханаас хариуцж авсан ажил үүрэг маань өөр учраас 사명에 달리기 때문에 또 뭐가 다른 줄 아십니까? 받은 복도 달라요. үүрэг нь өөр те Бурханаас авсан ажил нь өөр юм чинь мөн Бурханаас тэр ажлаа гүйцэтгэх авж байгаа ерөөлн ч гэсэн өөр гэсэн үг ээ. 여러분이 사명을 잘 감당하면 하나님이 또 주고 복 또 주고 또 주고 또 주고 또 줘요. Бурхан ажил үүргээ өмнөдөр та нарыг сайн гүйцэтгэл ах юм бол Бурхан өрөөгөөд байна. 근데 가장 안 좋은 게 뭐냐면 사명은 감당하지 않고 복만 달라고. Гэхдээ харамслалтай зүйл нь юу вэ гэх юм бол ажил үүргээ сайтар гүйцэтгэхгүй хэрнээ гуугаал ерөөсөнгөө гэлээдэг. 여러분이 복 달라고 안 해도 그냥 사명 감당하면서 복을 주세요. Та зүгээр өрөөл бити бодоо бити өөр өгсөн ажил үүргээ сайтар гүйцэтгэх. 근데 아무리 복 달라고 해도 사명 감당하지 않으면 하나님 줘요 안 줘요? 안 주죠. Та өрөөгөөч гэж гуйсан ч гэсэн та ажил үүргээ гүйцэтгэхгүй бол Бурхан өгөхгүй юу? 여러분 Өгөхгүй. 주변에 사명을 감당하지 않고 복 받은 사람 있나요? Тэгвэл та бүхний эргэн тойронд ажил үүргээ гүйцэтгөхгүйгээр өрөөгдсөн хүн байгаа юу? 사명을 감당하지 않으면 복이 아니에요. Ажил үүргээ гүйцэтгээгүй хүнд өгөгдөж байгаа өрөөл бол өрөөл биш шүү. 사명 감당하라고 복을 줬는데 그 복 가지고 사명 감당하지 않고 자기를 위해 쓰잖아요. 그럼 그것 때문에 그 사람은 망하는 거예요. Өөрөөр хэлбэл Бурхан тухайн хүнийгээ өгсөн ажил үүргээ гүйцэтгээд өрөөл өглөө. Бурханаас авсан өрөөлөө ажил үүргэнд нь гүйцэтгүүгээр өөрийнхөө хувийнхаа ашиг сонирхолд зарцуулаа гэж бодох юм бол тэр хүн бол мөхөх болно. 우리 주변에 하나님께 엄청난 복을 받은 사람의 공통적인 특징은 자기가 하나님께 받은 사명을 잘 감당하고 있는 사람. Тэгэхээр миний эргэн тойронд ч гэсэн үнэхээр өрөөгдсөн хүмүүсийг харах юм бол яахааргүй тэр хүн Бурханаас авсан ажил үүргээ үнэхээр сайтар гүйцэтгэж байгаа учраас 여러분이 만일 서로 받은 사명을 존중하고 상대방의 사명을 인정하는 것이 얼마나 중요한가 그걸 좀 공부할 겁니다. 그래서 одоо бид нар яг сүүлийн цагтаа юу үзэх вэ гэвэл те миний хажууд байгаа нэгэн Бурханаас авсан ажил үүрэг нь өөр, авж байгаа ерөөлн ч гэсэн өөр учраас энийг бид нар хүлээн зөвшөөрөх нь ямар чухал юм бэ гэдгийг үзэх болно. 여러분은 지금 성경을 잘 아시는 거니까 내용을 잘 아니까 내가 메시지만 얘기할게요. Та бүхэн бүгдээрээ Библийн агуулгыг сайн мэдж байгаа хүмүүс сургалтанд сууж байгаа учраас 바울과 베드로는 똑같이 사도였어요. За Паул, Петр хоёр ялгаагүй хоёлоо элчнэр байсан. 근데 성경은 뭐라고 얘기했냐면 베드로는 유대인의 사도요, 바울은 이방인의 사도라고 이야기했어요. Гэхдээ Библи дээрээс харах юм бол Петрийг юу гэж хэлсэн бэ гэвэл юудэчүүдийн элч бол Петр гэж хэлсэн. Паулыг хар хүмүүсийн элчнэр гэсэн. 그러니까 바울과 베드로는 똑같은 사도였지만 받은 사명은 달랐다는 거예요. Тийм учраас Петр, Паул хоёр хоёлоо элчнэр байсан ч гэсэн Бурханаас авсан ажил үүргийн хувьд өөр байсан. 3번의 7절에 보면 도리어 그들은 내가 무할례자에게 복음을 전함을 맡은 것이 무할례자 이방인에게
베드로가 하늘의 자 유대인에게 맡음과 같음을 보았다 그랬어요. Тэгээ та бүхэн Галаат 2-ын 7-р ишлээс харах юм бол харин ч эсрэгээрээ холсуулгын төлөв сайн мэдээ Петрт даалгагдсан шиг холсуулаагүй хүмүүсийн төлөв сайн мэдээ надад даатгагдсан гэж хэлсэн. 잘 들어보세요. 저 좀 보세요. 내가 사명을 막 감당하잖아요. 그러면 사람들, 내 주변 사람들은 뭘 알게 되는 줄 아십니까? 아, 김덕신 목사는 하나님께 저 사명 받았어. 라는 고백들을 해요. Тэгэхээр бид нар үнэхээр 5 дахь уусан дээр шүү манай хаалсан тий. За тэгэхээр би үнэхээр бурхнаас авсан ажил үүргээ сайдар гүйцэтгэх үед эргэн тойрны хүмүүс маань намайг юу хардаг вэ гэвэл Ким Догшин пастор үнэхээр бурхнаас авсан ажил үүргээ үнэхээр сайн хийж байгаа шүү гэдгийг харах болно. 처음에 바울이 이방인을 위한 사도로 사명을 받은 것을 사람들은 잘 몰랐어요. Эхэндээ Паулийн эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн хувьд болох нь Паулийн үүрэг нь болох нь харь үндэстнүүдийн төлөөх илчээр дуудагдсан гэдгийг хүмүүс мэдэхгүй байсан. 근데 바울은 사람들이 몰라주고 안아주지 않았지만 열심히 사명을 감당하고 세월이 흘렀을 때 바울 주변의 사람들이 아하 바울이 이방인을 위해서 사명을 받았구나 하는 걸 자기네들이 눈으로 확인하고 보았다는 거예요. Гэхдээ хүмүүс Паулыг мэдгүй байсан ч гэсэн Паул өөрөө бурхнаас авсан ажил үүргээ итгэмжтэйгээр гүйцэтгэж албаа гүйцэтгсээр хэсэг цаг хугацаа өнгөрсний дараа түүний эргэн тойронд байгаа хүмүүс Паул илч чинь харь үндэсний төлөв энэ үүргийг бурхнаас авсан юм байна гэж хүлээн зөвшөөрч хэлсэн. 그래서 여러분이 사명을 잘 감당하면 어느 날 시간이 흘렀을 때 여러분 주변에 한 사람이 여러분에게 당신은 그 사명을 받았구나 하면서 고백하고 증언하고 증명을 한다는 거예요. Тийм учраас энэ сууж байгаа та бүхэн ч гэсэн таныг өнөөдөр бурхнаас авсан ажил үүргийг чинь мэдэхгүй энэ зүйлийн төлөө өөрөө зориулаад байж байгаа мэдэхгүй байлаа ч гэсэн цаг хугацаа өнгөрсөний дараа таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс таныг хүлээн зөвшөөрөөд таны ажил үүргийг үнэхээр бурхнаас авсан юм байна гэдгийг нэг нэгээрээ илчилж гэрчлэх болно. 바울이 다메섹에서 구원받고 난 다음에 바로 사명을 감당하고 싶어서 예루살렘으로 가서 사도들을 만나기를 원했는데 사도들이 바울을 두려워하면서 거절했어요. Тэгээ Паулийн хувьд ч гэсэн Есүс Христтэй уулзаад ажил үүргээ авангуудаа ерөөсө тэр даруй тэр очоод элчнэрт очоод хэлэх гэсэн чинь элчнэр түүнийг хүлээж аваагүй. 그래서 거절하면서 뭐라고 하냐면 이 사람 조금 전까지만 해도 예수 믿는 사람 잡아 죽이던 사람 아니야? 하면서 거절을 했어요. Тэгээ түүнийг хүлээж аваад татгалсан тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл эн чинь нөгөө Есүс Христийг итгэдэг хүмүүсийг хавчиж нөгөө алдаг нөгөө хүн чинь биш үү гэсэн. 그러니까 바울이요 그 거절 때문에 아라비아 광야로 가서 3년을 보내고 그리고 자기 고향에 가서 10여 년의 세월을 보내고 안디옥에 왔을 때는 13년이라는 시간이 지나고 난 다음에 그가 온 거예요. Өөрөөр хэлбэл Паултэй элчнэрээс татгалзаа зогсохгүйгээр тэртэй бүхэл бүтэн 13 жилийн дараа тэр Антиох чуулганыг байгуулад үйлчлэх үед хүмүүс түүнийг хүлээн зөвшөөрч эхэлсэн. 그리고 안디옥 교회와 1차 전도여행의 그 열매들을 보고 난 다음에 주변 사람들이 야 사도 바울은 이방인을 위해서 불렀구나 하고 인정을 했다는 거예요. Антиох чуулган байгуулад сайн мэдээний 1-р аяллахаа үеэр явангууд түүнийг үнэхээр элч Паул бол харь хүмүүсийн төлөө тэр үүрэгт ажлыг дуудагсан нэг юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрч хэлсэн. 바울이 그렇게 주변 사람한테 인정받기까지는 14년이라고 하는 10월 잊혀진 세월이 필요했어요. Тийм учраас Паулийн хувьд бурхан надаа энэ ажил үүргийг өгсөн энэ зүйлийн төлөө дуудагсан гэдгийг хүмүүс хүлээн зөвшөөрүүлэх түүний цаг хугацаа бүхэл бүтэн 13 жилийн дараа байсан юм аа. 여러분 14년이 중요한 게 아니고 나도 14년이 지나야 된다 그 얘기가 아니라 반드시 어떤 시간이 지나야 된다는 거예요. Гэхдээ би та бүхнийг ч гэсэн 13 жил танд шаардлагатай гэж огт хэлээгүй шүү те. Тодорхой цаг хугацаа танд шаардлагатай гэсэн үг юм аа. 내가 만약 사명을 감당한다면 처음에 그렇게 감당하려고 하면 내 주변 사람들이 알아주지 않고 이해하지 못하고 미쳤다고도 합니다. 그러나 어떤 시간이 흐르고 난 다음에는 아하 저 사람은 그래서 이렇게 하나님이 구원받았구나 저 사명이구나 하고 인정을 한다는 거예요. Магадгүй бидний ажилт үүргийг бурхнаас авсан дуудлагыг хүмүүс мэдхгүйгээр хүлээн зөвшөөрөхгүй ч байж болох. Харин цаг хугацааны дараа бидний хүмүүс хараад энэ хүн энэ үүргийн төлөө бурхан дуудагдсан нэг юм байна гэдгийг харах болно. 자, 바울은 자기 사명을 알았고 베드로도 사명이 달랐고 그다음에 서로 그것들이 서로 다르다는 걸 확인된 순간 그들은 교제의 악수를 나눴어요. Тийм учраас Паул Петр хоёрын хувьд хоёулаа бурхнаас авсан ажил үүрэг нь өөр гэдгийг хүлээн зөвшөөрсний дараа тэр хоёр хамтдаа гар барилцдаг. 진정으로 상대방과 진정한 교제를 나누는 것은 언제 진정한 교제를 나누느냐? 시기하고 질투하고 경쟁할 때는 절대로 진정한 교제를 나눌 수가 없어요. Тэгэхээр хүн ямар үед жинхэнэ тэр нөхөрлөлийг бий болгож чаддгүй вэ гэвэл өөр хоорондоо атаархал, чөтөөрхөл, үл хүлээн зөвшөөрөл, үл хүндэл байгаа тохиолдолд хизээч хүн хүнтэйгээ жинхэнэ нөхөрлөлийг бий болгох боломжгүй юм аа.
우리는 시기하고 경쟁하면서 사랑할 수는 없어요. Тийм учраас бид нар хин нэгэнтэй өрсөлдөж, зөрчилдөж те атаа хорсол агуулж иж бид нар одоо ялал байгуулах ямар ч боломжгүй юм аа. 저는 여박 씨가 받은 사명이 무엇인가를 알아요. 왜냐하면 수많은 세월을 통해서 그것이 증명이 됐잖아요. 나도 내가 받은 사명이 무엇인가를 여박 씨가 알아요. 그래서 나는 여박 씨의 사명을 존중하고 나는 도대체 못해. 절대로 못해. 여박 씨는 여박 씨대로 나도 우리 김 목사님 같이 저런 사역은 못해. 하고 서로가 상대방의 사역을 존중하고 인정할 때 교제가 됩니다. Тийм учраас би яа багш шиг ч гэсэн ямар ажил үйлчлэлийн төлөө дуудагдсан, ямар алба үүрэг гүйцэтгэж байгааг би мэднэ. Маш олон цаг хугацааны дараа яа багш шиг ч гэсэн маш олон хүмүүс хүлээн зөвшөөрөд би ч гэсэн түүнийг мэднэ. Яа багш эсэргээрээ миний ажил үргийг ч гэсэн те ямар дуудлагын төлөө энэ хүн дуудагсныг мэднэ. Өөрөөр хэлбэл бит хоёрын дунд өөрийгөө мэдэх алба ажил үүргээ мэдээ зогсохгүйгээр би бинийг хүндэл байгаад байгаа учраас бит хоёрын сайхан гүн гүнзгий нөхөрлөгийг нөхөрлөж байгаа. 내 사역을 이해하고 내 사역을 이해하지 못하고 내 사명을 이해하지 않고 내가 한 그런 어떤 것들을 존중하지 않는 사람, 나하고 시기하고 경쟁하는 사람은 나는 절대로 내가 친구로 사귈 수 없다는 걸 내가 압니다. Би ч гэсэн те миний хийж байгаа ажил үйлчлэгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй надтай те одоо атаархдаг, жөтөөрхдөг, зөрчилддөг ийм хүмүүс донд жинхэнэ нөхцөл байх боломжгүй гэдгийг би өөрөө биеэрээ мэдэрч ухамсарсан хүн юм аа. 이게 바울과 베드로가 사명이 달랐다. 근데 서로가 인정하는데 뭐가 필요했다? 시간이 필요했다. Тийм учраас Петр Паулын хувьд ч гэсэн те биенийхээ ажил алба өөр гэдгийг тэр хоёр хүлээн зөвшөөрөх тэр хоёр цаг хугацаа байсан гэдгийг бид олж харах хэрэгтэй. 내 사명이 중요한 것처럼 다른 사람의 사명도 중요한 줄 믿습니다. Тийм учраас та бүхэн ч гэсэн өөрийнхөө ажил үргийг чухал гэж тооцдогтой адилхан бусдын ажил үргийг ч гэсэн чухал гэж тооцно гэдэгт би итгэж байна. 그래서 여러분이 다른 사람의 사역, 다른 사람의 사명, 다른 사람의 어떤 수고 그런 것들을 인정하고 존중하는 것이 필요하다. Тийм учраас та бүхэнд ч гэсэн те биенийхээ ажил үүргийг хүлээн зөвшөөрөөд хүндлэлтэй хандна гэдэгт би итгэж байна. 그다음에 이제 두 번째 바울과 아볼로를 봅시다. За хоёрдугаарт нь болохоор бид нар Паул болон Аполлын тухай 바울과 харцгаая. 아볼로는 바울은 고린도 교회를 개척한 사람이고 아볼로는 고린도 교회 가가지고 말씀으로 큰 영향을 미친 사람이에요. За Паул болохоор Коринт чуулганыг үүсгэн байгуулаад төдийгүй Аполло болохоор Коринт чуулганыг үүсгэн байгуулах үед үгийн маш хүчтэй ятгалгыг те сэргэлтийг авчирч исэн хүн байгаад байгаа. 바울은 고린도 교회 편지하면서 이렇게 얘기합니다. 바울과 아볼로는 똑같은 설교자였고 똑같은 목사님이었어요. 그런데 바울은 이렇게 얘기합니다. 나는 심었고 아볼로는 물을 줬다 이 말이에요. Өөрөөр хэлбэл те Паул Аполло хоёрыг бид нар харах юм бол хоёулаа пастор хүн, хоёулаа үгийн мөчөд хийдэг хүн гэж мэдж байгаа. Гэхдээ Паул өөрийгөө хэлэхдээ би бол тарьсан, Аполло устсан гэсэн. 한 교회를 섬기는 두 분의 목사님이었지만 받은 사명이 달랐다. Өөрөөр хэлбэл нэг чуулганд тэд хамтдаа дуудагдсан ч гэсэн тэр хоёрын нэг чуулган доторх хариуцаж хийх үйлчлэл алба ажил нь өөр байсан гэдгийг харж байна. 근데 고린도 교회 성도들은 바울과 아볼로를 서로 경쟁시키고 비교했어요. Гэхдээ харин харамсалтай нь Коринт чуулганы итгэгчдийн хувьд болохоор Паул Аполло хоёрыг байнга өрсөлдүүлдэг байсан. 나는 바울파에 속했고 나는 아볼로에 속했다. 이 말은 그러니까 바울파에 속한 사람은 아볼로파에 속한 사람을 공격했을 거고 아볼로파에 속한 사람은 바울파에 속한 사람을 공격했을 거예요. Өөрөөр хэлбэл Коринт чуулганы итгэгчдэр би бол Паулынхаа, та нар бол Аполлынхаа энэ нь юу гэж байна гэвэл Паулих гэж бодож байгаа нөхдүүд Аполлын талынхныг эсэргүүцээд Аполло гэж бодож байгаа тал нь Паулын талынхныг өөрөөр хэлбэл эсэргүүцдэг байсан гэсэн үг. 고린도 성도들은 영적으로 어려가지고 사역의 비밀을 몰랐어요. 그런데 바울은 그들에게 편지하면서 나는 심었고 아볼로는 물을 줬고 하나님은 자라나게 했어. 우리는 각자 자기 일을 했어. 그리고 각자 자기 상을 받을 거야. 그리고 우리는 경쟁자가 아니고 동역자들이야. 이 말 속에는 너희들은 내 설교도 필요하고 아볼로의 설교도 필요해. 이렇게 이야기한 거예요. Өөрөөр хэлбэл Паулын хувьд те Коринт чуулганы тухайн үеийн итгэгчдийн нөхцөл байдал маань те сүнслэг байдлын хувьд, итгэлийн хувьд те сул дорой байсан учраас Паулын хувьд Коринт чуулганыхын донцгойлон захиад бичингээ би бол тарьсан, Паул устсан. Харин ургуулагч нь бурхан юм а. Өөрөөр хэлбэл бид хоёрын ажил үүрэг нь өөр юм а. Бид хоёр бол өрсөлдөгч нар огтхонч биш ээ. Бид хоёр бол бурхан доторх хамтрагч нар юм а гэдгийг тэдэнд ойлгуулахыг хүссэн юм а. 그러니까 바울과 베드로는 맡은 일, 사명이 달랐고 여러분 바울과 아볼로도 같은 교회를 섬기고 똑같은 설교자였지만 사명이 달랐다 하는 게 지금 중요합니다. Тийм учраас бидний гол олж харах ойлгох чухал зүйл нь юу вэ гэвэл Паул Аполло хоёрын бурхнаас дуудагдсан хүлээж авсан үүрэгт алба ажил нь өөр төдийгүйгээр нэг чуулган дотор адилхантай хоёр пастор байлж гэсэн ажил үүрэг нь өөр бие бинийгээ яаж хөндлөж байгаа энэ хүлээн зөвшөөрөх ямар чухал юм бэ гэдгийг олж харах хэрэгтэй гэсэн үг юм аа. 주의 사명을 감당하면서
다른 사람을 비교하고 경쟁하는 것은 본인이 영적으로 미숙하다는 것을 드러내는 증거입니다. Өөрөөр хэлбэл бид бүхний дунд ч гэсэндээ өөрийнхөө ажил үүргийг бусадтай харьцуулах эсвэл бусдын ажил үүргэнд хүндэтгэлгүй хандах нь өөрөөр хэлбэл та итгэлийн хувьд үнэхээр төлөвшөөгүй нэгэн юм байна гэдгийг баталгаа гэсэн үг юм аа. 4번을 볼게요. За дөрвийг харъя. 하나님은 우리가 사명을 감당하라고 창세기에는 복을 줬다고 그랬죠. 복을 주면서 사명을 감당하라고 했죠. Та бурхан өөрөөр хэлбэл бидэнд өгсөн өөрийн ажил үүргээ биелүүлэхээр эхлэл номон дээр юрол өгдөг тухай гарсан. 저와 여러분에게 사명을 감당하라고 주신 복들이 몇 가지가 있어요. За тэгвэл 복네 가지 것을 기본적으로 설명할게요. за одоо болохонтэй бурхан өөрөөр хэлбэл бидэнд өгсөн ажил үүргээ биелүүлэхийн тулд дөрвөн биднэрт юролыг өгдөг тухай бүгдээрээ хамтдаа харъя. 여러분이 꼭 잊지 말아야 될 것은 사명은 뭐다? 사명은 뭐다? 일이다. Юу гэж хэлсэн бэлээ? Үүрэг бол ажил гэж хэлсэн тийм ээ. 사명은 뭐라고요? Үүрэг юу лээ? 근데 그 일을 감당하라고 하나님이 주셨는데 일이 사명입니다. 그 일을 감당하라고 하나님 주셨는데 첫째가 뭐냐? 꼭 순서가 있는 건 아니에요. 은사를 줬어요. Гэтэ би яг дараа энэ дарааллын дагуу өгнө гэсэн зүйл огт биш шүү. Ямар тач бурхан бидэнд ажил үүргийг өгөөд өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэх ажлыг өгөхдөө хит хитэн юролыг зайлшгүй өгдгөө гэнэ. 하나님께서는 저에게 가르치는 은사를 줬어요. За нэгдүгээрт нь болох нь авьяас бэлгийг бурхан бидэнд өгдөг. Надад бол заах авьяас бэлэг өгсөн. 왜 가르치는 은사를 줬을까요? Яагаад надад бурхан заах авьяас бэлэг өгчихвөө? 가르치는 일을 하라고. Өөрөөр хэлбэл заах ажлыг чи хийх учраас 그럼 저에게 있어서 가르치는 일은 저의 뭐예요? 사명이에요. өөрөөр хэлбэл тэгвэл миний хувьд заах зүйл нь юу вэ? Бурханаас өгсөн үүрэг юм аа. 지금 이 시간 김덕신 목사가 몽골 와서 현지인 목사님들에게 말씀을 전한다. 맞아요. Өөрөөр хэлбэл те бид бүхний хувьд Ким Докшин пастор бол Монголд ирээд хүмүүс үг заанаа гэж ойлгох нь зөв. 또 이 말을 다른 말로 얘기하면 김덕신 목사가 지금 사명을 감당하고 있다. 이 말도 맞는. За өөрөөр болох нь Ким Докшин пастор Бурханаас авсан ажил үүргээ гүйцэтгэхээр Монголд ирсэн гэж хэлэх нь ч бас зөв. 근데 이것을 또 다른 말로 얘기하면 김덕신 목사가 자기가 받은 은사를 통해서 일하고 있는 거예요. За нөгөө талаар те Ким Докшин пастор Бурханаас авсан авьяас бэлгийнхаа дагуу үнд үйлчлэхээр ирсэн. Энэ зөв. 하나님은 사명을 감당하라고 뭘 주셨다? 은사를. Тэгвэл бурхан бид бүхэнд ажил үүргээ гүйцэтгэхийн тулд авьяас бэлгийг өгдөг юм аа. 그럼 내가 어떤 사람을 이렇게 물어봐요. 당신의 은사가 무엇입니까? 하고 물었을 때 그가 대답을 못한다는 것은 은사를 모르는 것이 아니라 사명을 모르는 거예요. Өөрөөр хэлбэл би энд байгаа хэн нэгнээс очиод те чиний бурхнаас авсан авьяас бэлэг юу вэ гэж асуувал тэр хүн хэлж чадахгүй байна гэдэг маань авьяас бэлэг нь өгөгдөөгүй гэсэн үг биш. Харин бурхнаас авсан үүргээ мэдгүй учраас хэлж чадахгүй байна гэсэн үг ээ. 당신의 사명은 무엇입니까? 이 말이나 당신이 무슨 은사를 받았습니까? 이 말이나 같은 말이에요. Өөрөөр хэлбэл та бурхнаас ямар авьяас бэлэг авсан бэ? Эсвэл танд бурхан ямар ажил үүрэг өгсөн бэ гэж асуух яг адилхан асуулт гэсэн үг ээ. 만약 어떤 사람이 나한테 와서 목사님 저는 제가 받은 은사가 뭔가 모르겠어요. 그 말은요. 자기가 사명이 뭔가를 모른다는 얘기를 그렇게 하고 있는 거예요. Тэгвэл хэн нэгэн пастор надаас ирээд пастраа бурхан надад ямар авьяас бэлэг өгснийг би мэдэхгүй байна гэж асууж байгаа пастрын хувьд болох нь бурхан надад ямар ажил үүргийг өгсөн мэдэхгүй байна гэж асуугаата яг адилхан утга нэг асуулт гэсэн үг юм аа. 은사를 주셨어요. Ямар ч бас бурхан бидэнд ажил үүргээ биелүүлэхийн тулд авьяас бэлэг өгсөн. 사명은 일인데 일을 하려면 뭐가 필요하냐? Тэгвэл 은사가 필요하지만 또 동시에 필요한 게 하나 있어요. 시간이 필요해요. өөрөг бол ажил гэж та бүхэнд хэлсэн тийм ээ. Тэгвэл ажил хийхийн тулд түнд юу хэрэгтэй вэ? Цаг хэрэгтэй. 나한테 와서 목사님 현진 목사님들 세미나 좀 해주세요. 그렇게 나한테 얘기하고 그러면 그다음에 나한테 뭘 줘야 돼요? 시간을 줘야 돼요. Тэгвэл яа багш намайг те пастраа Монгол ирээд Монгол паструудад та үг зааж өгөөч гэж намайг урьлаа гэж бодъё. Тэгвэл надад цаг өгөх хэрэгтэй тийм үү? 나한테 와서 이것 좀 이렇게 현진 목사님들에게 세미나 좀 해주세요 하고 나서 시간은 5분입니다. 그러면 내가 할 수 없잖아요. Тэгвэл өөрөөр хэлбэл яа багш Монгол паструудад та үг зааж өгөөрөө танд өгсөн хугацаа 5 минут гэвэл би боломжгүй. 시간을 주셨어요. Тийм учраас бурхан бид бүхэнд ажил үүргийг гүйцэтгэхийн тулд цаг өгсөн. 여러분 시간을 줬다는 말은 다른 말로 얘기하면 생명을 준 거예요. Цаг өгсөн гэдэг нь бурхан танд амь насыг өгсөн гэсэн үг ээ. 생명이란 나는 왜 사는가 이거예요. Өөрөөр хэлбэл танд амь насаа өгсөн гэдэг маань би яах гэж амьдарч байна гэсэн үг. 여러분 그 시간, 은사, 그다음에 시간을 다른 말로 얘기하면 생명입니다. Тийм учраас цагийг арай өөр өгүүлбэрээр хэлэх юм бол бурхан танд амь насыг өгсөн ажил үүргээ 그다음에 또 гүйцэтгэх. 하나 물어볼게요. 여러분 어떤 일, 사명을 감당하려면 뭐가 있어야 돼요? Тэгвэл өөр та нараас асууя гинэ. Та бурханы өгсөн ажлыг гүйцэтгэхийн тулд танд өөр юу хэрэгтэй вэ гэнэ? Авьяас бэлэг цаг өөр юу хэрэгтэй вэ гэнэ? Товаачны сарам тон 돈이 있어요. 돈을 주셨어요. 통역자 무슨 일을 하려면 반드시 돈이 필요해요. ямар ч ажил хийхийн тулд мөнгө хэрэгтэй.
그래서 여러분의 물질을 내 사명에 쓰는가 아닌가 그걸 확인하면 돼요. Тэгвэл та танд өөрт байгаа эд хөрөнгөө та тэр бурхнаас авсан ажил өргөндөө зарцуулдаггүй юу, зарцуулдаггүй гэдгээ л та өөрийгөө шалгах. 그다음에 또 하나 주신 게 있어요. 선물. За өшөө нэг бэлэг байна. 동력자를 줬어요. Хамтрагчийг өгсөн. 같이 일을 하라고 동력자를 줬어요. Чи миний өгсөн ажил үүргийг гүйцэтгэхийн тулд энэ хамтрагчийг би чамд 자, өглөө. 네 가지 거 은사, 시간, 물질, 동역자, 사람 이 네 가지 것은 하나님이 사명을 감당하라고 우리에게 주신 선물이에요. Саяын дурдсан зүйлүүд бол бурхан надад ажил үүргээ биелүүлэхийн төлөө өгсөн бэлэг гэж хүлээж авах хэрэгтэй. 결국 내가 사명을 감당한다는 것은 하나님이 주신 이 네 가지 것을 잘 관리하는 거예요. Тэгээ эдгээр энэ дөрвөн зүйлийг бурханы надад ажил үүргээ гүйцэтгэж өгсөн бэлэг болгож өгсөн энэ дөрвөн зүйлийг бид нар маш сайн хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. 여러분 잘 관리한다는 것은 낭비하지 않는 거예요. Өөрөөр хэлбэл маш сайн хариуцлагатай хандаа гэдэг маань одоо тий бити үргэлгэн байгаа ч гэсэн утгатай. Маш сайн хямгадаад сайн зарцуулаа гэсэн. 이 네 가지 것과 사명과의 관계에서 낭비한다는 것은 뭘 의미할까요? Тэгвэл бити тий үргэлгэн байгаа ч гэдэг нь юу илэрхийлээд байна вэ гэдэг. 여러분 사명에 있어서 이 네 가지 것을 낭비한다는 것은 이 네 가지 것을 사명과 상관없이 사용하는 거예요. Өөрөөр хэлбэл битгий энэ бурхны өгсөн энэ дөрвөн бэлгийг үргэлгэн бай гэдэг маань өөр зүйл битгий зарцуулаач. Өөрөөр хэлбэл бурхны зорилгын дагуу чамд өгсөн энэ зүйлийг чи өөрийн хувийн ашиг сонирхлын төлөө эсвэл өөр нэг зорилгын төлөө бүх хэрэглээч гэсэн утга 우리가 агуулгана. 사명을 감당하려면 하나님이 사명 감당을 이 네 가지 것을 주었어. 그리고 잘 관리를 해야 되는데 잘 관리하는 가장 기본적인 방법이 있어요. 그게 뭔지 아십니까? 규율입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл бурхан надад ажил үүргээ гүйцэтгэхээр саяын дурдсан дөрвөн зүйлийг бэлэг болгоо өгсөн. Энэ бэлгийг та үргэлгэн бүү бай, хариуцлагатай хандаа гэдэг маань энийг биелүүлэхэд ганцхан зүйл хэрэгтэй гинэ. Та энэ зүйлийг эрхэм нандин тооцоорой. 그래서 자기의 사명을 발견한 사람은 돈하고 시간하고 은사를 위해 잘 써요. Тийм учраас яг ингэж эрхэм нандинд энэ бол бурхнаас өгсөн ажил үүргийн төлөө өгсөн зүйл гэж хүлээн зөвшөөрж ухамсарсан хүн бол маш хариуцлагатай, итгэмжтэй хандах болно. 이 네 가지가 선물이다. Энэ дөрвөн зүйл бол танд өгсөн ажил үүрэг биелүүлэхийн төлөө өгсөн бэлэг юм аа. 이해가 되셨죠? Ойлгосноо. 그다음에 이제 결론을 하죠. За тэгээ дүгнэлтээ харъя. 결론. 이 결론이 굉장히 중요합니다. За энэ дүгнэлт маш чухал шүү. 이스라엘도 여러분 잘 알죠. 본문에서 나와야 되니까 그 본문 출애굽기 보면 이스라엘 백성들이 애굽의 왕 때문에 학정에 시달려 가지고 하나님 너무 힘들고 괴롭습니다. 우리 좀 살려주세요. 막 눈물로 기도를 해요. Ta бид хэн гэтэл намын энэ агуулгыг маш сайн мэдэн Израилийн ард түмэн Египтэд болчлоод Египтээс тэднийг даллаж байгаа ажил нь хүнд хүчээр байна. Бурхан минь бид нар үнэхээр энэ нутаг зов зарчилж байна гэд Бурханы өмнө тэд халаглан залбирдаг тухай гарт. 그래서 하나님께서 그들의 눈물의 기도를 기억하시고 그들을 애굽에서 구원할 계획을 세우셨어요. Тэгээ бурхан тэдний нулимс туслуулан бурхан орлон хашгирч байгаа тэр гуйлтыг сонсоод бурхан Египтээс гаргах төлөвлөгөө 그리고 боловсруулдаг. 그 일을 실행을 했는데 그게 뭐였느냐? 모세였어요. Тэр бурхан тэдний залбиралд нь хариулах Египтээс гаргах төлөвлөгөөний нэг хэсэг нь Мосе байсан. 그러니까 모세는 여러분 잘 들으세요. 모세는 이스라엘 백성의 눈물의 기도의 응답이었어요. Тэгвэл та нар маш сайн анхаарлаа сонсоорой. Мосе Израилийн ард түмний хувьд хинбэ гэвэл тэдний нулимстай нүдээр бурхнаас гуйсан тэр хүн юм аа. 하나님 우리 살려주세요 했을 때 하나님은 군대도 아니었고 돈도 아니었고 권력도 아니었어요. 그냥 한 사람을 역사 속에 보냈어요. Тэгвэл бурхан тэднийг биднийг аварч өгөөч. Бид нар үнэхээр ингэж тарчил зовж амьдарч байна. Бурхан минь аварч өгөөч биднийг гэж залбирахад бурхан тэдэнд хүч чадал өгөөгүй, мөнгө өгөөгүй, эрх мэдэл өгөөгүй, ганцхан Мосег өгсөн. 이스라엘 백성에 있어서 모세는 뭐였다? Тэгвэл Мосе Израилийн ард түмний хувьд хэн блэ? 기도의 Залбирлын 응답이었다. өөрөөр хэлбэл залбирлын хариулт юм аа. 자, 그러면 이제 여러분 이제 모세에게 있어서 여러분 이스라엘 백성을 구원하는 일은 뭐였어요? Тэгвэл Мосегийн бүгдээрээ байр суурьаас авч үзэх юм бол Мосегийн хувьд Израилийн ард түмний хувьд Мосе юу вэ гэнэ? 뭐였냐면 모세의 Мосегийн зүгээс харуул өөрөөр хэлбэл Мосегийн үүргэн байсан. 모세의 사명. Мосегийн 그러니까 үүрэг. 모세는 왜 하나님이 모세를 역사 속에 여러분 인류 속에 보냈느냐? 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하기 위해서. Тэгвэл бурхан Мосе гэдэг хүнийг яах гэж бүтээсэн бэ? Дуудсан бэ гэвэл Израилийн ард түмнийг аврахаар түүнийг дуудсан. Энэ үүрэг. 하나님께서는 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하실 일을 하기 위해서
여러분 그 사명을 감당할 적임자로 모세를 이 땅에 보낸 거예요. Тийм учраас Бурхан энэ дэлхий дээр Мосег илгээсэн, түүнийг бүтээсэн зорилго нь Израилийн ард түмнийг Египтээс аврахын төлөөх энэ ажлыг биелүүлэхээр түүнийг энэ дэлхий рүү илгээсэн 아니 юм. 그럼 모세에게 한번 물어봅시다. 당신은 왜 이 땅에 태어났습니까? 왜 태어났습니까? 그러면 모세는 뭐라고 대답해야 돼? Тэгвэл Мосегоос тэ хэнийг асуулаа. Та яах гэж энэ дэлхий дээр төрсөн юм бэ? Юу хийхээр та илгээгдсэн юм бэ гэж. 하나님의 사명 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하기 위해서 왔습니다. 여러분 이렇게 말을 해야 돼요. Тэгвэл тэ Мосегийн хувьд тэ би бол Бурханы ард түмнийг аврахаар энэ дэлхий дээр Бурханаас илгээгдсэн нэгэн байна гэж. 그러니까 여러분 잘 들어보세요. 이스라엘 백성이 눈물로 기도했어요. 그 기도의 응답이 모세였어요. Тэгэхээр сайн сонсоороо Израилийн ард түмэн нулимстай нүдээр залбирсан залбирлын хариулт нь Израилийн ард түмний хувьд Мосе байсан. 근데 이스라엘 역사를 보면 모세가 기도의 응답했지만 그들은요. 그 기도의 응답을 감사해야 되는데도 자주자주 망각하고 원망했어요. Тэгвэл бид нар Израилийн ард түмний амьдралын түүхийг бид нар харах юм бол тэ Бурханаас тэгтлээ нулимс усуулан гуйсан залбирлын хариултыг нь Мосег өгчөөд байхад Израилийн ард түмэн залбирлын хариултаа харахтаа тэд огт талархалтайгаар хандаж хүлээж аваагүй. 여기 한 총각이 있어요. За нэгэн ганц бие хүн 결혼하고 байна. 싶어요. За ганц бие залуу гэрлэхийг хүслээ. 기도해서 하나님 저에게 아내를 주세요. 결혼하고 싶어요. 아내를 주세요. 기도했어요. За өнөөх ганц бие залуучин тэ би гэрлэмээр байна Бурхан байна надтай хань ижлийг өгөөч гэж. 그랬더니 하나님이 아내를 주셨어요. За гэтэл өнөөх ганц бие залууд Бурхан залбирлын хариулт болгоод эхнэр 그 өглөө. 남자에게 있어서 아내는 뭐예요? Тэгвэл тэр залуугийн хувьд болохоор эхнэр нь юу вэ? Түүний залбирлын хариулт нь бол эхнэр нь гэсэн үг. 근데 살다가 보면 그 남자를 향해서 눈을 째리고 덤벼요. Гэтэл гэр бүл болоод амьдарсан чинь өнөөх нөгөө гуйж авсан эхнэр нь тэ нүднийх нь үзүүрт муухай харагдаад эхэлсэн. 이스라엘 백성하고 똑같아요. Тэг яг л үүнтэй адилхан Израилийн ард түмэн яг л ийм хариу 근데 үйлдсэн. 한 여자가 결혼하고 싶어가지고 하나님 저 결혼하고 싶어요. 좋은 사람 보내주세요. 그런 소리 기도해가지고 한 남자를 만났어. За нэгэн ганц бие эмэгтэй бас хичээнгүлэн залбираад хүнтэй суухын хүслэн болоод Бурханы өмнө хичээнгүлэн залбираад Бурхан хариулт болгоод нэгэн залуу өгчээ. 그러면 그 남자는 기도의 응답이에요. Тэгвэл өнөөх эмэгтэйгийн хувьд ч гэсэн залбирлын хариулт нь түүний нөхөр нь гэсэн үг. 근데 어느 날 보면요 Гэтэл нэг өдөр 감사하지 않아요. нөхрийгээ хараад ямар талархах зүрсгэл төрдөг вэ? 그렇게 눈물로 기도해가지고 기도의 응답으로 하나님이 모세를 줬는데 그들은 모세를 원망하다가 많이. Тэгтлээ уйлан хаалan Бурханы өмнө залбирсан залбирлал нь Бурхан хариулт болгоод Израилийн ард түмэнд Мосег өгчөөд байхад Бурханд хандж байгаа тэдний хандлага Мосед хандж байгаа хандлага нь талархахын оронд гомдол байсан. 광야 40년 동안 이스라엘 백성은 모세와의 갈등하는데 너무나 많은 영적인 에너지를 소모해요. Бүхэл бүтэн цөл өнгөрөөсөн Израилийн ард түмний 40 жилийн амьдралыг харах юм бол Мосетой тэмцсэн Мосегийн төлөө гомдсон 40 жилийн зөвхөрл байсан. 그래서 우리는 이렇게 얘기해야 됩니다. 아내를 보면서 남편을 보면서 당신은 나의 기도의 응답입니다. 이래요. Тийм учраас бид өхөн эхнэрийг харахтаа эхнэр минь чи хань минь чи бол миний залбирлын хариулт байсан. Нөхрийгөө харахтаа хань минь чи бол миний залбирлын хариулт байсан гэж харах хэрэгтэй. 자, 지금 사명에 대한 이야기니까 모세를 통해서 한번 봅시다. За үүргийн талаар ярьж байгаа учраас эргээд бүгдээ Мосе руу харцгаая. 모세는요, 하나님께서는 이미 모세를 그 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하는 그 사명 때문에 보냈지만 모세는 자기의 사명을 태어나면서부터 알았어요, 몰랐어요. Тэгвэл Мосегтэй Бурхан Израилийн ард түмнийг Египтээс аврахаар түүнийг энэ үүрэг даалгаврын дагуу Бурхан түүнийг энэ дэлхий дээр илгээгээд энэ үүргийг өгсөн. Тэгвэл Мосе анханасаа төрсэн цагаасаа эхлээд өөрийнхөө ажил үүргээ мэдчихсэн болов? 몰랐어요. Мэдхгүй байсан. 그다음에 또 하나, 모세는요, 모세가 태어나기 전에 모세의 사명이 먼저 있었어요. Тэгвэл та нар боддоо Мосег төрхөөс өмнө түүний энэ дэлхий дээр хийх ажил үүргийг нь Бурхан аль хэдийн төлөвлөсөн байсан. 그 사명이 먼저 있었기 때문에 그 사명을 이루라고 보내신 거예요. Тийм учраас аль хэдийн түүн тохирсон төлөвлөгөө Бурхан эхлээд бэлдсэн байсан учраас тэр төлөвлөгөөний дагуу Мосег Бурхан 에덴 동산에 가면 하나님이 아담을 창조할 때 아담을 창조한 목적 사명이 먼저 있었던 거예요. Тэгвэл Адамыг ч гэсэн ялгаагүй те Адамыг Бурхан хүнийг бүтээхээс өмнө түүн тохирох хийх ажил үүргийг Бурхан эхлээд бүтээсэн түүнийгээ дагуу хүнийг бүтээсэн. 여러분의 사명은 여러분이 이 땅에 태어나기 전에 먼저 있었고 여러분이 태어나기도 전에 여러분의 사명이 먼저 존재했다는 걸 이해하셔야 돼요. Тэгвэл энэ сууж байгаа та бүхэн ч гэсэн ялгаагүй энэ дэлхий дээр хүн болон мэдлэгээс ч өмнө Бурхан энэ сууж байгаа хүн нэг бүр тохирсон ажил үүргийг эхлээд Бурхан төлөвлөсөн байсан тэр төлөвлөгөөний дагуу та бүтээгдсэн гэдэгтээ итгээсэй гэж хүсэж байна. 근데 모세는 그 사명을 알았다 몰랐다? Тэгвэл Мосе эхээс зүрхтөө яасан бэлээ? Энэ үргээ мэдсэн үү? Мэдээгүй байсан. 바울도 자기가 이방인을 위해서 사도로 사명을 받았다는 것을 자기도 처음부터 몰랐어요. Тэгвэл Паул ч гэсэн те хариу үндэстний элчээр би дуудагцсан гэдэг энэ ажил үүргийг Паул анханасаа тэр мэдээгүй байсан.
바울이 그 사명을 알았다면 바리새인이 됐겠어요? Тэгвэл Паул анхнаасаа төрөхдөө бурхан намайг энэ дуудлагын төлөө, энэ үргийн төлөө бүтээсэн гэж мэдсэн бол тэр Парисей хүн болохгүй шүү дээ. 바리새인은 이방인을 쓰레기, 지옥의 쓰레기라고 불제류라고 그렇게 생각했던 사람. Өөрөөр хэлбэл Парисейчууд хар үндэснэгтэй бүр хог номсноос дорд үздэг байсан шүү дээ. 요셉도 자기의 사명, 요셉의 사명은 여러분 이스라엘 백성을 그 굶주림에서 구원하는 것이었어요. Тэгээд Йосефийн хувьд ч гэсэн ялгаагүй түүнийг төрхөөс өмнө бурхан түүгээр хийлгэх зүйл нь болохоор өөрийн ард түмнийг тэр ган гачиг буюу өсөглөнгөөс аврахын төлөө тэр нэгнээр бурхан зорьсон байсан. 모세가 17살에 애국으로 팔릴 때는 실제 하나님의 영적인 측면에서 보면 사명을 감당하라고 지금 하나님이 애국으로 보낸 거예요. Тийм учраас Йосеф тэгээ Йосефийг ч гэсэн ялгаагүйтэй анхнаас нь бурхан Египт рүү тэгж тэр амьдруулах тэр олон төлөвлөгөөнд дунд Йосефийг бурхан анхнаасаа төлөвлөсөн гэсэн үг юм. 사명인 걸 몰랐어요. Гэхдээ Йосеф анхнаасаа үүнийгээ болохон бурханы төлөвлөгөөний дагуу би үүргийн төлөө явсан гэдгийг мэдээгүй. 잘 보세요. 모세나 그다음에 요셉이나 그리고 바울이나 여러분 공통적은 뭐냐면 자기의 사명을 처음에는 몰랐다는. За Мосеч бай, Йосефч бай, Паулч бай тэд анхнаасаа энэ дэлхий дээр төрөхдөө энэ ажил үүргийн төлөө төрсөн гэдгийг мэдээгүй гэсэн нийтлэг талыг олж харах. 근데 재밌는 것은 자기는 몰랐지만 사명은 존재했어요. Гэхдээ сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэвэл тэд өөрсдөө ихээс өргөдөө мэдээгүй ч гэсэн тэдийг төрхөөс өмнө бурхан түүн тохирсон үүргийг төлөвлөсөн байсан. 그리고 하나님이 어떤 사람에게 사명을 주시잖아요. 그러면 반드시 사명을 주시면 반드시 하시는 일이 있어요. 사명이 일이니까 이 일을 감당하기 위해서 뭘 하게 되냐면 훈련을 하게 돼요. Бурхан бидний нэг ойлгох ёстой маш чухал зүйл нь юу вэ гэвэл бурхан намайг төрхөөс өмнө бурхан надад төлөвлөсөн үүрэгт ажил алба байгаа. Тэгвэл энэ бид нар өөрийг ажил гэж үзсэн. Тэгвэл энэ ажлыг би гүйцэтгэхийн тулд дасгалжуулалтын хугацаа хэрэгтэй гэсэн үг ээ. 어떤 사명, 어떤 일을 감당하려면요, 여러분 기술이 있어야 되잖아요. 거기에 훈련을 해야 되잖아요. Тэгвэл та нар ямар нэгэн ажлыг хийхийн тулд танд уур чадвар дасгалжуулагдсан тэр зүйл хэрэгтэй бидтэй цаг хугацаа. 그리고 그럼 그 기술을 갖추기 위해서는요, 어떤 과정을 거쳐서 훈련을 해야 된다는 거예요. Тэгвэл бидэрт өөртөө тэр ажлаа гүйцэтгэхийн төлөө уур чадвараа суугдахын тулд дасгалжуулахын тулд бэлтгэхийн тулд бид тодорхой хэмжээний цаг хугацаа хэрэгтэй гэсэн. 이 사람들의 공통점은 자기 사명을 몰랐지만 하나님은 지금 그들을 사명을 감당하기 위해서 훈련을 시켰다는 거예요. Тийм учраас эдгээр хүмүүсийн бид нар нийтлэг талыг нь харах юм бол Мосе, Йосеф, Паул бүгдээрээ мэдээгүй байсан ч гэсэн тэднийг бурхан ажил үүргийг нь биелүүлэхээр бурхан цаг хугацааны дагуу тэднийг дасгалжуулагдсныг та нар харах хэрэгтэй. 그리고 나중에 그들은 사명을 알게 돼요. Тэд эцэст нь дасгалжуулалтын хугацааны дараа эцэст нь тэд өөрөөр хэлбэл цаг хугацаа хэмээх дасгалжуулалтын эцэст нь тэд бурхны үүргийг олж мэддэг. 그리고 자기 사명을 딱 발견하고 나면 어떤 현상이 나타나냐면 지난날 내가 만났던 사건과 내가 만난 사람들이 이 사명을 감당하라고 나를 훈련시킨 거라는 것을 깨닫게 돼요. Мөн тэднээс нэг адил талыг олж харах зүйл нь юу гэвэл цаг хугацааны эцэст тэд бурхан намайг энэ үүргийн төлөө дуудсан байна гэдгийг олж мэдсэний дараа тэд нар өнгөрүүлсэн өөрийн өнгөрсөн цаг хугацаа харахтаа энэ бүх зүйл чинь бурхан намайг энэ ажлыг биелүүлэхийн төлөө миний учирч туулах ёстой зүйл байсан биз дээ гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. 그래서 이 사명을 발견하기 전까지는요. 나에게 다가오는 사건과 내가 만나는 사람들이 이해가 안 돼요. Өөргөө олж мэдхээс өмнө хүлээн зөвшөөрөхөөс өмнөх бидний туулсан процесс тэр донд хэн нэгэнтэй уулзсан уулзалт харилцаануудыг бид нар ойлгож чаддаггүй. 모세도 이해가 안 됐어요. Мосе ч гэсэн ойлгож чадахгүй байсан. 여러분 요셉도 이해가 안 됐기 때문에 가서 종으로 팔려가 감옥에 갔을 때 이해가 안 된다고 얘기했거든요. Йосеф ч гэсэн ойлгож чадаагүй тэр боолчлогдоод зарагдаад эцэстээ бүр оцсон газартаа шоронд хүртэл хоригдоод тэр ойлгож чадаагүй. 바울도 마찬가지예요. Паул ч гэсэн ялгаагүй. 근데 어느 날 자기 사명을 딱 깨닫게 되면 나타나는 현상이 그래서 그 사람을 만났구나. 그래서 그 사건이 있었구나. 그래서 그런 시간이 필요했구나 하는 것을 이해하게 되고 알게 돼요. Нэг өдөр ч гэсэн Паултэй бурхан намайг энэ зүйлийн төлөө
төлөө дуудсан юм байна штэ гэж олж мэдснийхээ дараа түүний туусан амьдралын нөхцөл байдал, учир тулгарсан бүх тэр хүмүүс зөрчилдөөн асуудлыг бүрийг харахтаа энэ зүйл бурхны төлөө байсан юм байна гэдгийг олж хардаг. 자기 사명을 이해하고 그래서 이 일이 필요하고 이 사건이 필요했구나 하는 걸 알게 되잖아요. 사명을 깨달으면 나타나는 현상이 뭔지 아십니까? 사람을 용서하고 사건을 이해해. Тэгээ бас нэг чухал зүйл нь юу гэж бурхан намайг үнэхээр энэ зүйлийн төлөө дуудсан юм байна. Өнгөрсөн зүйл туусан зүйл бурхны төлөө юм а гэдгийг олж мэдэнгууд хүн уучлах зүр сэтгэл төрдгөө гэв. 그래서 가난을 줬구나. 그래서 그렇게 사기당하게 했구나. 그래서 억울한 일을 만나게 했구나. 그래서 그런 일이 나에게 필요했구나 하는 것을 이해하게 되니까 사람을 용서하고 그 다음에 쓴뿌리 마음속에 쓴뿌리가 없어져. Тийм учраас бурхан намайг тэр үед үнэхээр ийм зүйлтэй тохируулж ирсэн юм биш үү? Үнэхээр бурхан намайг яг тэр үед игжсэн юм биш үү гэдэг. Бурхан дотор өөргөө ухамсарлах үед тэднийг уучлаа зогсохгүйгээр бусдад гомдчихсэн тэр гомдлын шарах гүн гүнзгий сэтгэл байгаа тэр бүх зүйл нь өөрөөр хэлбэл тайлагддаг гэсэн үг. 내가 어떤 사람을 만났는데 얘기했는데 막 지난 과거에 막 자기가 만났던 사람을 욕하고 막 쓴뿌리 갖고 막 미워하고 막 사건에 대해서 막 힘들어하고 막 그런 얘기를 하고 막 그러면 나는 속으로 무슨 생각하냐면 자기 사명을 아직 이해를 못했구나 그렇게 봅니다. Тэгэхээр магадгүй заримдаа бидэрт надад ч гэсэн тохиолдог зүйл хин нэгэн ирээлтэй хэцүү байгаагаа тоочоод нөгөө хүний талаар муулаад ингээд янз бүрийн ингээд хэцүү байгаагаа зүйлээ тоочдог. Тэр үед бид бүхний бодох ёстой зүйл нь юу вэ гэвэл тэр хүн нь хараахан өөргөө ухамсарлаж чадаагүй л нэг юм байна гэж ойлгох хэрэгтэй. 이게 사명에 대한 결론입니다. Энэ бол өөрийн талаарх дүгнэлт байлаа. 모세는 기도의 응답이었습니다. Мосе бол Израилийн ард түмний залбирлын хариулт байсан юм аа. 내 남편과 내 아내는 나의 기도의 응답이었습니다. Миний эхнэр, миний нөхөр ч гэсэн миний залбирлын хариулт байсан юм аа. 우리 사모님 남편 목사님 손 드세요. За огийн нөхөр гар өрөхгүй юу гэнэ. 오늘 집에 가서 이렇게 하세요. 당신은 나의 기도의 응답이었습니다. 이렇게 고백하면 하세요. Тэгээ Чингис Хатар гэртээ очиод эхнэртэй орой хэлээрээ огийн чи минь миний залбирлын хариултаа гэж хэлээрээ. 축제. Энэ пастораа танд өгсөн даалгавар шүү гэнэ. 내년에 와가지고 확인할 거예요. Тэгээ дараа жил ирээд чамаас даалгавраа биелүүлснийг асуунаа гэнэ. 그다음에 여러분이 과거의 어떤 사람이나 사건에 대해서 이해할 수 없다고 막 쓴뿌리 갖고 미워하고 그러면 내가 아직도 사명을 발견하지 못했구나 그 훈련이었는데 그렇게 여러분이 받아들이시기 바랍니다. Тиймээс одоо магадгүй та бүхний дунд ч гэсэн зарим нь хийж байгаа үйлчлэлтэй шантраал, урам хугараад, цөхрөөд, ядраал, заваа шаналал байгаад байгаа бол үнэхээр би өөрийгөө хараахан ухамсарлаагүй байгаа юм байна. Бурхан намайг өөрийгөө биелүүлэхээр дасгалжуулж байгаа цаг хугацаа юм байна гэж хүлээж аваасай. 사명 잘 감당하시길 바랍니다. За бүхэн бүгдээрээ хамтдаа Бурханаас авсан үүргээ сайтар гүйцэтгэдэг хүмүүс болцгоё. 기회가 되면 내가 이제 나이가 70이 넘었어요. За 70 тэгээ 안 보이죠 그렇게? би 70 гарсан хүн шиг харагдахгүй байгаа зү. 70이 넘어서 우리 교회는 이제 내가 사임을 했어요. 사임을 하고 이제 이렇게 좀 자유롭게 많이 돌아다니는데. За тэгээ би нөгөө 70 гарсан пастрийнхаа бас 한인 선교사회에서 나를 초청해가지고 자기들이 비행기표 시간 가는 거 오는 걸 다 끊어가지고 내 시간이 없어요. 그래서 지금 오늘 여기서 짧게 했거든요. 근데 나중에 좀 기회가 되면 여러분 안 바쁘실 때 와가지고 조금 좀 집중해가지고 며칠 동안 막 2박 3일, 막 3박 4일 하고 집중해가지고 하는 그런 시간을 가졌으면 좋겠어요. 혹시 그런 광고 나가면 잽싸게 오는데 혼자만 오지 말고 꼭 다른 사람 이렇게 데리고 같이 와서 그런 공부하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. За сүүнийг нь орчуулгын сонсох уу яах вэ гэж. Бас өөр ярьсараа. За ямар ч тач би